बाबू पापाले किसी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोर यूट्यूब चैनल आपलोगक स्वागतम जनाइছো আৰু हैप्पी जन्माष्टमी। আপোনালোক সকলোকে জন্মাষ্টমীৰ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল। মোৰ কৃষ্ণ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে? हैप्पी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आँखन चोर नंद किशोर मोहन घन श्याम रे, मोखन चोर अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण। মই কিছুমান ৰাসৰ কিছুমান মোৰ মেমৰিবোৰ আছে, সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। 2019 চনৰ ওৰাঙৰ ৰাসৰ মোৰ কিছু অভিনয়। এই ৰাসৰ দৈৱকী ৰূপত মই মোক এই অভিনয়ৰ বাবে যোগ্য ভবা আৰু মোক এই অভিনয় কৰিব দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই, টেক কেয়াৰ আৰু ধন্যবাদ। হেপ্পী জন্মাষ্টমী। हरे कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे